Reka nongere masuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu gisirikare cy'u Rwanda aho uwitwa Major General Lucky Karusisi yamaze guhabwa inshingano nshya. Major General Lucky Karusisi wahoze ari umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Operations Forces amaze igihe rero yarahawe inshingano nshya. Kuri ubu rero Major General Lucky niwe muyobozi wa diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba. Inshingano yasimbuyeho Brigadier General Retired Pascal Moise umaze amezi 4 ashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Muri Werurwe uyu mwaka nibwo Major General Lucky Karusisi yari yavanwe ku nshingano zo kuyobora Special Operations Force yarabereye umuyobozi kuva muri 2019 asimburwa na Brigadier General Stanislas Gashugi. Icyo gihe yahise asabwa gusubira gukorera ku biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda mu gihe yari agitegereje ko ahabwa indi nshingano. Kuwa kabiri tariki ya 2 Ukuboza 2025 Major General Lucky Karusisi yakira itsinda ry'ingabo za Tanzania ryari riyobowe na Brigadier General Gabriel Arias Kwiragwa uyobora Brigade 202 y'igisirikare cya Tanzania mu nama 14 yahuje RDF ndetse n'igisirikare cya Tanzania uko amakuru bivuga. Inama yari igamije kuganira ku bibazo by'umutekano ku mipaka ihuza u Rwanda na Tanzania mu gushimangira ubufatanye mu kubikemura. Intumwa z'igisirikare cya Tanzania zikigera mu Rwanda zasuye ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe zakirwa na Meya Bruno Rangira ubagejejeho ibibazo bigaragara mu bikorwa by'abaturage bakora bambuka imipaka ku mpande zombi mu karere ka Kirehe no mu karere ka Ngara mu gihugu cya Tanzania. Umunsi wa mbere w'inama waranzwe no gusura ahantu hahana imbibi hagaragara ibibazo by'umutekano bihangayikisha abaturage b'impande zombi. Impande zombi zasuye Mitako murenge wa Munyamugari ndetse na Bitarimpura umurenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe. Impande zombi zagaragaje ko hakenewe gufatwa ingamba zihutirwa mu gukumira ibikorwa binyuranyije n'amategeko byambukiranya umupaka no guhanga imishinga y'ubukungu izagirira akamaro abaturage bo ku mpande zombi z'umupaka no kuvuga u Rwanda n'igihugu cya Tanzania muri rusange. N'impinduka rero zibaye nyuma y'izindi mpinduka zikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse gukora muri guverinoma abarimo Dr. Yusaka Itesaka muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga abarimo Retired James Kabarebe wahoze ari umujyanama perezida mu by'umutekano nawe wahoze ari umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yongera gusubizwa muri Presidence y'u Rwanda cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agirwa umujyanama muri Presidence mu by'umutekano. Hanyuma rero izo nshingano kandi witwa Dr. Charles Murigande yajyanywe muri Sena y'u Rwanda. Hanyuma reka duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mbabwire ko Ministre n'umugaba w'ingabo z'Ubirigi baragenzwa n'iki Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubwami bw'Ubirigi buragenda burushaho gukomezwa mu gihe iki gihugu gito cyo murayi gikomeje gushinjwa gushaka gukomeza guhungabanya akarere aho gushyigikira inzira y'ibiganiro cyane cyane mu bibazo bya RDC. Hanyuma amakuru ni muri urwo rwego rero Minisitiri w'ingabo w'Ububirigi n'ubucuruzi bwo hanze witwa Theo Franken aherekejwe n'umugaba w'ingabo y'Ububirigi Frederic Vassina hamwe n'itsinda rinini cyane ry'intumwa z'igisirikare cy'Ububirigi bageze i Kinshasa mu butumwa bw'akazi. Kuri uwa mbere tariki ya 2 Ukuboza 2025 mu cyumba cy'icyubahiro cyo ku birindiro by'igisirikare cyo mu kirere ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Njiri, intumwa z'Ababirigi zakiriwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Madiamvita aherekejwe n'umugaba mukuru wa FARDC Lieutenant General Jules Banza Mwirambwe. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko abo bayobozi bombi baherekejwe n'intumwa zabo baganiriye ku bibazo bijyanye n'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya DRC, Ububirigi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Biganiro byibanze kandi ku mahugurwa gutera inkunga ibikorwa bya gisirikare ubufatanye mu buvuzi ndetse no kongerera ubushobozi FARDC n'igisirikare cya Kongo. Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Madiamvita yashimye uru ruzinduko rufite igisobanuro gikomeye rugaragaza ubushake bw'Ububirigi bwo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare kw'amateka. Yashimangiye ko RDC vuba igiye kohereza i Bruxelles kuva mu murwa mukuru w'Ububirigi ushinzwe ibibazo bya gisirikare cyangwa se attaché militaire mu rwego kurushaho rero gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi. Muri uru rwego mu ruzinduko rwe rwa mbere yagiriye muri RDC, Minisitiri w'ingabo w'Ububirigi Theo Franken yongeye kandi gushimangira inkunga y'igihugu cye mu guhangana n'ibibazo by'umutekano byugarije uburasirazuba bwa Kongo. Yagaragaje kandi ubushake bwa guverinoma nshya y'Ububirigi bushimangirwa n'ingengo y'imari n'ingabo yongerewe mu rwego rwo kwagura ubufatanye.
Hakaba rero Ministre Guy Kabombo Modiamvita na mugenzi w'Ububiligi Theo Franken bahuye i Kinshasa berekeza i Kindu mu murwa mukuru w'intara ya Maniema kugira ngo basuzume aho imishinga yatangijwe mu rwego rw'ubwo bufatanye igeze kugeza amagingo ngaya. Bavuye ku kibuga cy'indege cya Kindu berekeza ku cyicaro cya Brigade 31 ishinzwe gutabara byihuse, aho baganirijwe ku bijyanye naho imirimo imaze gukorwa mu rwego rw'ubufatanye hagati y'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi DRC n'Ububiligi no kongerera ubushobozi bw'ibikoresho bya gisirikare ibikorwa remezo igeze muri Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugira bishimangira. Hanyuma reka nce muri Sudani. Mbabwire ko biravuga ko Sudani n'Uburusiya byasubukuye ibiganiro ku masezerano yaramaze igihe kirekire atinzwa, asaba Moscow uburenganzira bwo kubaka birindiro byabwo bya mbere by'igisirikare kirwanira mu mazi muri Afurika, azatuma igisirikare kigera ku nyanja itukura kugira ngo Sudani nayo ibone intwaro ziteye imbere. Ikinyamakuru Wall Street Journal ku wa mbere tariki ya mbere Ukuboza cyatangaje ko nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Sudan Ali Youssef Ahmed Al-Sharif i Moscow, iyo masezerano yahindutse uburyo bwagutse bw'ubucuruzi, aho Sudani mu kwakira yatanze uburenganzira bw'imyaka 25 bw'abasirikare 300 ndetse n'amato agera kuri 4 harimo n'ubwato bw'intambara bukoreshwa ingufu za nuclear. N'ingurane ingabo za Sudani zizahabwa systeme zo kurinda ikirere ziteye imbere kandi zishobora no guhabwa indege z'intambara za Su-30 na Su-35 zikaba ari ngombwa mu kuzamura ubushobozi bwa SAF cyangwa se igisirikare cya Sudan bwo kugaba rero ibitero simusiga ku nyeshyamba za Rapid Support Forces zikomeje kurwana n'iza leta. Iyi ntambwe rero iheruka irerekana impinduka zikomeye cyane mu biganiro byatangiye mu mwaka wa 2017 mu rugendo rw'ahoze ari perezida wa Sudan Omar al-Bashir i Moscow. Bashir mbere na mbere yifuzaga kwizezwa umutekano ndetse no kurindwa n'Uburusiya mu kanama gashinzwe umutekano Karone. Sudan nayo ikazabaha ihuriro rito ry'ibikoresho risa nk'iryo Uburusiya bwakoreshaga muri Rusiya mbere yo kwaguka, rikaba rero ibirindiro by'igisirikare cyo mu mazi bya Tartus muri 2015. Sudan yari yaramaze kandi kwerekana ko ishishikajwe n'indege za Su-35. Icyakora ibiganiro byose byari mu banziriza suzuma kuko Uburusiya bwakomeje gushyira imbere inyungu zabwo mu burasirazuba bwo hagati no muri Mediterane, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda bivuga. Reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Olivier Nduhungirehe, reka tubive imuzi n'umuzingo. Uwitwa Olivier Jean Pierre Nduhungirehe ku mugoroba wo ku munsi wo kwa mbere Ukuboza 25 nibwo itangazo ryasohowe rero n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ryatangaje ko Perezida Kagame yahinduriye inshingano bamwe mu bayobozi barimo General Retired James Kabarebe wari umunyamabanga wa leta muri Minafet, wagizwe umujyanama mukuru mu by'umutekano muri Presidence ya Repubulika. Iryo tangazo kandi ryavuze ko asimburwa na Dr. Eustace Kayitesi wari usanzwe ari umusenateri, mu gihe we yahise rero asimburwa na Dr. Charles Murigande nawe wagiye muri Sena y'u Rwanda. Nyuma y'iri tangazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yashimiye General Retired James Kabarebe baramaze igihe bakorana muri ministère, dore ko yari yarashyizwe muri uwo mwanya kwa 27/2023 avuye muri Presidence ya Repubulika y'u Rwanda. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X ku munsi wo ku itariki ya 2 Ukuboza 25, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko yarasanzwe azi General Retired James Kabarebe nk'umwe mu barwanye urugamba rwo kubura igihugu, ariko ko hari ibindi byiza byinshi yamumenyeho mu gihe bari bamaze bakorana. Yagize ati, nari nzi General James Kabarebe nk'arwanye urugamba rwo kubura igihugu, umuyobozi w'ingabo udasanzwe, umutaramyi bitijanwa. Ati ndetse kandi n'icyitegererezo ku rubyiruko. Icyo ntari nzi nuko ari n'umugabo wicisha bugufi, umudiplomate utangaje, ushimwa na bagenzi be bose bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, umuyobozi ushishikarira kugera ku musaruro. Ati ibyoroheraga kubona igisubizo cyihuse kuri buri kibazo, ndetse n'umuyobozi ugwa neza wita ku mibereho myiza y'abakozi, umugisha. Ati kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yarangije ubutumwa bwe amwifuriza amahirwe masa mu mirimo mishya yahamagariwe. Hanyuma yagize ati, I knew General James Kabarebe as a freedom fighter, an outstanding commander, a formidable storyteller and inspiration for the youth. What I didn't know is that he was also a humble man, an excellent diplomat, admired by all his East African community counterparts, a result-oriented manager. Hanyuma
akaba ariyo magambo ya Olivier Nduhungire. General Richard James Kabarebe rero wagizwe umujyanama mukuru mu by'umutekano muri Presidence ya Repubulika, ni nararibonye muri politike y'igihugu kuko yakoze imirimo itandukanye haba mu gisirikare ndetse no muri guverinoma muri rusange. Kwa 27/07/2023 nibwo General Richard James Kabarebe wari usanzwe ari umujyanama wa perezida muri wa Repubulika mu by'umutekano, yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. General Richard James Kabarebe yamenyekanye cyane ubwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umwanya yabayeho imyaka 8 kuva 2002 kugeza 2010. Ibintu byanatumye agira umwihariko wo kuba ari bo ba mbere watsinze muri uyu mwanya. Yabonye izuba mwaka w'1959 avukira muri Uganda kimwe n'abandi banyarwanda benshi bari impunzi. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize muri St Henry's College Kitovu muri Uganda. Amasomo ye yakomereje muri kaminuza Makerere mu gihugu cya Uganda, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu na politike. General Richard James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari umwe mu basirikare bake bafite ipeti rya 4-star General u Rwanda rwari rufite. Nawe rwose ni General Full. General Full kabisa. Aragize ati Basima agenze ati ko ati General Kabarebe rero n'umuntu utangaje, ati nigeze kuba mu nama yararimo, ati we na General Ibingira n'abagabo batangaje bakunda igihugu, ati n'abaturage ku buryo budasanzwe kandi bazi ubwenge pe, ati n'umugisha ku gihugu, sinzi niba hari abandi bantu dufite nkabo. Ndati afande James Kabarebe ararenze, ati ntiwabona uko umuvuga, ati ibigwi bye nabyo ati birarenze ingabo zose zo ku isi, ati nta urakora nk'ibye kuko twibuke ko yayoboye ibihugu bibiri Congo n'u Rwanda. Thanks His Excellency with James Kabarebe, we love you. Ndati dutegereje kubona General James Kabarebe mu muhango wo kurahira, ati ntaheruka kujya ahagaragara. Akaba rero hari byagiye bigarukaho rero ku munsi w'ejo muri rusange. Hanyuma kuva mu mpera za 2019 ubwo Mudacumura Sylvestre yitwaga ishami rya gisirikare ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR riyobowe na Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega ku rutonde rw'ibyihebe leta y'u Rwanda yasohoye tariki ya 15 Ukwakira 2025. General Omega ni nimero ya kabiri nyuma y'umuyobozi w'uyu mutwe mu rwego rwa politike Lieutenant General Gaston Iyamuremye alias Byiringiro Victor. General Omega yavutse mu mwaka w'1934 avukira muri secteur Gasebeya komine Gaseke muri prefecture Gisenyi. Yahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho we na bagenzi be batsinzwe na RPA Inkotanyi. Yari afite ipeti rya Lieutenant. Tuyubaha Innocent umaze hafi imyaka 2 atashye mu Rwanda, yabaye umurinzi wa hafi wa General Omega kuva muri 2016 kugeza 2022. Bimukana mu bice byinshi cyane ubwo bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa RDC. Yasobanuriye ikinyamakuru ya Kadomo.com byinshi ku mibereho ya General Omega mu mashyamba, nubwo ubuyobozi bwa RDC buvuga ko abarwanyi ba FDLR cyane cyane abayobozi bayo bashaje. Tuyubaha Innocent avuga ko General Omega we agifite imbaraga, atafite imbaraga nta nubwo ari muremure ni mugufi, araringaniye. Muri rusange General Omega umuntu asabana n'izindi nyeshyamba ngenzi ze, ati kuko nta wapfa kwizera. Ibi bituma rero rimwe na rimwe rero afata icyemezo cyo kuzenguruka mu kigo cya gisirikare agenzura ibyo atekereza ko bishobora kuba bitagenda neza, byaba ngombwa agafatira telefone z'abarwanyi kugira ngo arebe abavugana nabo mu Rwanda. General Omega mu buzima bwe ni umuntu asabana n'abamurinda muri Etat Major, ntabayizera, nta n'umuntu n'umwe wabona ari gusaba nawe. Ni umuntu uba ameze nk'aho afite umujinya igihe cyose, ntabwo aba atuje, agenda azenguruka asa n'ufite ibibazo akongera kandi agasubirayo. Habaga igihe rero adutunguye n'amatelefone akayatwaka, akagenzura nimero ngo arebe abo tuvugana nabo, abagira ngo rero arebe niba hari nimero zo mu Rwanda muvugana. Niko rero Tuyubahe yabisobanuriye. Byajyaga bibaho ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bashakisha nimero za telefone zabo mu miryango yabo baba mu Rwanda kugira ngo bavugane, ku buryo rero bakwitegura gutaha. Hari nabo General Omega yafashe abafata ibihano birimo kubimurira mu kindi kigo cya gisirikare, gukubitwa inkoni ziri hagati ya 200 na 300 cyangwa se kwicwa. Ati niba mwabanaga aho ngaho mu kigo ahita rero kwimurira mu yindi batayo, akavuga ngo wazavamo umuntu umugambanira, ahita agutanga ukajya kure, ku buryo rero mutazongera no guhura. Ntabwo habura n'inkoni 200 cyangwa se 300. Tuyubaha Innocent yasobanuye ko nawe yafashwe bigaragara ko yavuganaga na bashiki be. Icyo gihe mu kigo cya FDLR habaye inama y'igitaraganya yari iyobowe na General Omega, amubaza niba mu byo yavuganye nabo umuryango we hatarimo gahunda yo gutaha. Arabihakana, anamwumvisha amajwi y'ibiganiro bagiranye.
ngo General Omega yabwiye Tuyubahe ko amahirwe yagize ari uko yamurindaga kuko iyo bitaba ibyo yari kwicwa, ariko ntiyamuretse gusa kuko yategetse ko akubitwa inkoni 300 yamburwa na telefone yavuganiyeho na bashiki be. Iyo Omega ahamije ko hari umurwanyi wa FDLR wamugambaniye amucira uwo gupfa, ariko siwe umwirasira kuko ntabashaka ko abari mu kigo bamenya ko yishe umuntu. Tuyubahe yagize ati we ukuntu abikora kugira ngo bitagaragara mu basirikare ko ari kubica, we aragutuma akareba nk'abasirikare babiri akababwira inzira uzanyuramo, ati ngwino ngutume mu kigo runaka uzagende wenyine nibanga, akaguha ibipapuro ati bijyane nka za Kazaroho cyangwa se ahandi, noneho wabageraho mu nzira bakakurasa bakavuga ngo wahuye na banyatura cyangwa se ba mayimayi barakwica. Akaba rero Tuyubahe yarasobanuye ko Omega ari umunyagatolika ujya muri misa kandi ko afite n'itsinda ry'abahanuzi rimuhanurira ibizamubaho cyangwa se ibizaba ku mutwe wa FDLR muri rusange. Ati wari uzi ko turi Paris ni ikigo cya FDLR kiri Rucuro. Ati yari afite groupe irimo n'uyu Chantal. Ati yari umuhanuzi we n'ubundi bitaga Francine, mushumba wabo yitwaga Murume yarapfuye. Ati twenda kuva i Paris muri icyo kigo. Ati nizane Marie Chantal uvugwa na Tuyubahe ni umwe mu barwanyi ba FDLR bafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ubwo bari muri Rucuro. Yatashye mu Rwanda ahabwa amahugurwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Ni kenshi FDLR itegura ibitero byaba ibyo kugaba ku Rwanda cyangwa se guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere yo kubitangira abahanuzi bayo bakora amasengesho kugira ngo Imana ibereke niba bazatsinda. Tuyubahe ati baragenda ngo bagiye kubaza Imana uko bararwana nuko biragenda, bakunda gusenga nijoro nko mu masaa 9 saa 6. Noneho iyo bavuye guhanura amategeko ati babahaye niyo bashyira ku basirikare. Abahanuzi ba FDLR barizerwa cyane ku buryo ngo bashobora kwicisha umuntu cyangwa se bakamukiza. Tuyisabe rero Tuyubahe yasobanuye ko igihe umuhanuzi yashoboraga kuba rero yashwanye n'umurwanyi, yashoboraga rero kubeshya Omega ko yabonye ari umugambanyi. Ati kuko nk'umuhanuzi mwabaga mwashwanye agahita avuga ngo iriya ntama ntabwo imeze neza muyikure mu zindi, bagahita bakwica. Wenda ari uko uwanze kumwakira ibikapu bagiye mu butumwa agashaka inzira azakwicamo. Omega yahigiye kwirasa nabona agiye gufatwa. General James Kabarebe yigeze gusobanura uko yahamagaye General Omega ku murongo wa telefone amusaba gutaha akifatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu. General James Kabarebe yibukije General Omega ko ubumenyi afite buri gupfa ubusa, cyane ko uyu murwanyi yize gutwara indege, amumenyesha ko igihe yazaba atashye ubutabera butazamukurikirana kuko nta ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aho kwemera ubusabe bwa General James Kabarebe, Omega yamusubije ko atazigera ataha mu Rwanda mu gihe rukirimo umututsi. Kabarebe nawe yamusubije ko atazigera arukandagiramo ari muzima. Tuyubahe yasobanuye ko mu kiganiro we na bagenzi be bagiranye na General Omega mu gihe yamurindaga, yababwiraga ko adashobora gutaha mu Rwanda rurimo abatutsi kuko atakwemera kubana nabo. Umunsi umwe Tuyubahe yaratinyutse abwira General Omega ko abayobozi benshi ba FDLR bafashwe bacyurwa mu Rwanda, amubaza uko bizagenda mu gihe nawe azaba afashwe, amusubiza ko azirasa. Tuyubahe ati twaraganiraga kubera ko namubaga hafi, naramutekeraga akajya ambwira ababaye ibigwari abo bafashe, ati kuko na Chantal bamufashe ati turi kumwe ari nka saa moya. Ati tugeze mu ibambiro naramubwiye ati ni ko bari gufata abandi, wowe niba gufata ugize umwaka ugafatwa, ati njyewe nahita nirasa. Ni kenshi FDLR yateguriwe ibitero byaba ari byibasira ibigo bito byayo cyangwa se ibirindiro bikuru. Iyo Omega amenye ko agiye guterwa yitegura guhunga mu rwego rwo kwirinda kwicwa cyangwa se gufatwa mpiri. Tuyubahe yasobanuye ko ikigo cya Paris Omega amazemo igihe kirekire muri teritwari ya Rucuru cyarimo abarwanyi ba FDLR bari hagati ya 20 na 50, ariko iyo yahungaga yajyanaga n'abarinzi be ba hafi bake, abandi bagahunga ukwabo. Ati ntabwo ahunga n'abandi. Ubwo habaga operation baje gutera mu gace kacu, yafataga abarinzi be bakagenda nk'amasaha 2 mu ishyamba. Abarinzi be babaga ari nka 12.
ntabwo rero barenga akongeramo rero n'abo bakobwa b'abanyamasengesho ubwo bari babiri. Yavuze ko abandi barwanyi ba FDLR bahungaga bacitsemo amatsinda nk'atatu, urugamba rwarangira bakongera bakihuza, keretse mu gihe haba ibitero by'umusubizo. Omega ntakunda gukora ingendo ndende. Tubahe yasobanuye ko mu gihe yabaga i Paris yakoraga urugendo rimwe mu mwaka ajya gusura ibigo by'abarwanyi ba FDLR kugira ngo rero abatere akanyabugabo. Ati mu mwaka yagendagamo rimwe, abaga agiye guha abasirikare gahunda y'umwaka, akagenda asura aho ibigo biri, abasirikare abaha morale, ati ahabaye intambara akabahumuriza, abatashye akabita ibigwari, ati bariya babaye ibigwari ntimuzabe nkabo. Abashakira bote aho rero Tuyubahe aherukanira na General Omega, we nta mitungo izwi yagiraga bitandukanye na Ruvugayimikore Protogene alias Colonel Ruhinda wari ufite ibikuyu. Ati Omega yabaga rero afite agakapu karimo amafaranga andi abitswe n'abashinzwe umutungo muri FDLR. Mu gihe General Omega yari mu kigo i Paris, Lieutenant General Byiringiro Victoire we yabaga ku cyicaro cyo ku rwego rwa politiki Kazaroho. Tuyubahe yasobanuye ko abayobozi bahuraga gake ubwo babaga bari mu nama nkuru, uko yagiye abiganiraho. Yitwa General